Maramutse tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 n'umunsi wundi ukomeye cyane ugeze ku ntambwe ikomeye cyane mu rugamba rukomeje kuri Burasirazuba bwo hagati. Ihangana rikomeje guca ibintu mu butaka bw'ibihugu by'Uburasirazuba bwo hagati, ndetse ibyago bikomeye bikomeje kwibasira igihugu cya Amerika, nubwo aricyo cyavuze ko kigiye gutanga isomo ridasanzwe kuri leta ya Iran. Ariko uwahigaga ari guhinduka uhigwa, uwibasiraga ari guhinduka uwibasirwa muri no rugamba rutoroshye. IRGC yerekanye video irasa kuri leta zimwe za Amerika ku birindiro zayo muri Burasirazuba bwo hagati. Ni video yaciye ibikuba maze abantu benshi bagaragarizwa uburyo misile na drone za IRGC ingabo za Iran bibari ibitero biremereye cyane z'imbaraga bidatanga gahenge na gatoya. Ari za bitero benshi bavuga bati none ubu bimeze gute? Ni Iran yerekanye neza ubushobozi bwayo bwo gukomeza kurwana urugamba, nubwo leta zimwe za Amerika zita big boss bakomeje guhagarara bati tuzapaka tubacisha bugufi mwemere ibyo dushaka. Ndaje nge nawe tugaruke kuri ibintu biri kuvugwa kuri ino bisasu bya RGC n'aya mashusho bashyize ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ibyo bisasu. Si ibyo gusa, turagarukaho Iran biravuga ko yaba yahawe ibisasu n'igihugu cy'Ubushinwa, aho Ubushinwa ngo bwabushaka ko Amerika irimburirwa muri kariya karere, kuko Amerika nayo ngiye kubangamira igihugu cya China mu bijyanye n'ubucuruzi bwayo. Ntabwo ari ibya bindi gusa byavuzwe by'imisoro Ubushinwa bwafatiwe na Leta Zunze za Amerika, abicuruzwa bikomoka mu Bushinwa byongerewe umusoro ku rwego rudasanzwe ngo kugira ngo bace intege leta y'Ubushinwa ngo ikoresha abana mu mirimo y'agahato mu gukora ibyo bicuruzwa. Ubushinwa bwarabihakanye, ariko Leta Zunze za Amerika ntacyo bizibwiye, bavuga ko ari ngombwa kubafatira ibihano bikomeye ndetse no kwibasira ku buryo budasanzwe kugira ngo bakore igishoboka cyose, bakore ikidasanzwe kugira ngo baturishe Ubushinwa, ngo Ubushinwa bukomeza kujya mbere, ngo gukomeza guteza imbere ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu bitwikiriye ngo ni ugushaka imari. Ahangaha Leta Zunze za Amerika zikaba zarakaniye kandi bakavuga yuko bazakomeza kubikora, nyamara Abashinwa bati murekure vuba vuba. Twaje tugaruke kuri ibyo bikoresho bivuga ko byahawe Iran. Atari ibyo byonyine turaza kugarukaho, ahubwo mu buryo butunguranye Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu alias BIBI yagiye muri Amerika mu ibanga rikomeye, ngo yari yatinye ko Iran yapanze kumwivugana, maze arabimenya agenda bucece bunyonyombe. Ariko rero reka agende bunyonyombe ni kure kubi ntuza ye ntumuzira. Ndavuga Mojtaba Hussein Khamenei yaravuze ngo guhorera data ni igikorwa kizabaho, ni igikorwa kitagomba guhagarikwa. Byange bikunde amahame yacu ni ijisho kurindi iryinyo kurindi, nimba mwarisha umusaza ibisaza byabigizemo uruhare nabyo bizapfa. Avuga Netanyahu na Trump ngo nabo finger is on a trigger, urutoki rukumba rutso ngo bazabakubitira hamwe bazabica byange bikunde. Olingate uzange cyangwa se uzemere. Iran yarakanye ivuga ko izatanga isomo. Netanyahu muri Amerika aragiye gukora iki navyo urabimenya. Ukraine yahawe gasopo ikomeye cyane igira ubwoba. Igihugu kihaye ngo kurasa ku bwato bwa Iran cyahawe gasopo na leta ya Iran, bati nkuko mubizi amame yacu niyatugenga, ijisho ni kuriyindi ryinyo kurindi, umutwe ku wundi gutwi ku kundi, none mwakoze ikosa murasa ku bwato bwacu. Ubwo rero mwitegura igisubizo kuko cyo ntago kizabura. Twebwe dushimira Imana Allah subhanahu wa ta'ala kubera yuko ari dukoresha. Rero mwabakafiri mwe koza mukarasa ku bwato bwacu, mwe kwibwira ko bitaraboneka mw'igisubizo cyaryo. Igisubizo kiri imbere kiraje. Abanye-Ukraine babonye neza ko byanze, Zelensky n'intumwaze batangiye gutakambira Iran, ngo Iran igira ikigongwe rwose be kurasa kuri Ukraine. Ubwo nibyo abarusiya nabyo ntago biboroheye, kongeramo rero za Iran birabitsago gikomeye, kandi Iran bazi neza umujinya wayo igiye kuwutura abantu, imanura nk'imanuye ikinubi ku mubu, maze bagakubita ngo bagaturitsa byako kanya. Bati none ntago mwagira ikigongwe ba Iran iti mwebwe mwaje kumvira Isirayeli muza kuturasa, mwibwira yuko ibigongwe bizava he? N'amagambo atangaje cyane. Reka nze byose bikubwira ibiri kuvugwa nta kimwe kize ku ruhande, nawe uraza kumenya byinshi biri kuvugwa kuri runo rugamba muri Burasirazuba bwo hagati buhangayikishije isi yose muri rusange, nanjye nawe turimo, kuko byanga bikunde hari ubwo iyo ntambara ikugiraho ingaruka cyangwa se ikangiraho ingaruka. Njyewe muri abana nk'ibisanzwe ndi umuhungu wa Kamanzi Uruwane, ngwaye ikaze ngo tujyane ku musozo. Ikaze kuri mwese.
nganyemerera duhere ku mirongo yanga imbere ku rugamba aho IRGC yerekanye video irimo gukocora irimo kurimbura ibirindo za leta zimwe za Amerika. IRGC yo igigira gutya iganakanye leta zimwe za Amerika ku byo Amerika iba yatubwiye. Bayavuze ngo akomerekeje abasirikare umubare runaka abapfuye ngo ntibararenga 18 ikajya ikabaseka iti twisha imbaga twagaritse ingogo namwe mukavuga ngo nabasirikare 18. Twacisha intobo karemba se turashisha intoryi cyangwa n'amashaza. Hanyuma si ibisasu byacu guhagarika byanga ibigwe mu biro bya gisirikari haba hibereyemo intama cyangwa se n'amahene. None nimba atari intama n'amahene ntibe n'inkwavu abasirikari banyu bakozwe muki ko n'ibyuma tubishongesha. Gusa kugisiza bageze biba byoroshye wapfuye abasirikari 3 cyangwa se 2. Irani iti twisha imbaga tugarika ingogo. None ibisasu bagaragaje mu birindo za leta zimwe za Amerika Irani ivuga ko yarasheho muri iki gihe. Nkuko amakuru atangazwa na banyirubwite IRGC aya ni amashusho ya mbere bivuga ko agaragaza igitero cya nyuma cya misile za Iran kuri Yorodaniya, igihugu cy'ingenzi Amerika ikorana nacyo akaba ari umuturanyi w'umurasirazuba bwa Isirayeli. Amashusho ariko atemejwe n'abanyamerika akomeje kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga asa nk'agaragaza nibura ibisasu 3 za misile ballistique bigwa ku kibuga cy'indege cya Wafak al-Saliti kizwi kandi ku izina rya Ali Azlaki Airbase gikoramo ingabo za leta zimwe za Amerika muri Yorodaniya. Umwotsi mwinshi wazamutse mu kirere mu gihe ibisasu byumvikanaga muri icyo cyerekezo cy'ubutayu bwo muri Yorodaniya. Abaturage bakangutse bumvise urusaku rw'ibisasu hejuru ubw'ingabo za Amerika na Yorodaniya bageragezaga gukumira ibisasu za misile byari birashwe biturutse kuri Iran bije mu ntera y'ibirometero birenga 1500. Ibi ngibi byasabye ko bafataza patriote bafataza thade ngo bazikoresha bananura ibisasu za misile biturutse muri Iran ibirometero 1500 zose. Bimera nko kwambara ikabutura unyujije mu mutwe cyangwa se kwambika imbwa inkweto. Hanyuma rero ibi byatangajwe muri Yorodaniya byaje mu gihe Donald Trump yari arimo gutangaza ko ibikorwa bya gisirikare bihagaritswe ku rugamba rwo kurwanya Repubulika ya Kisilamu ya Iran ati twe tubisubitse bagiye kumumva barakocowe byanyabyo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ingabo za Iran zishinzwe kurinda impinduramatwara zatangaje ko arizo zagabye icyo gitero zarabyivuze zivuga ko igitero cyagabwe muri Yorodaniya atari abandi bakigabye ari IRGC. IRGC yavuze ko yagabye igitero ku birindiro by'ingabo za Amerika n'igiciro gikuru cy'ingabo za Amerika muri Yorodaniya ikoresheje ibisasu byinshi bya misile ballistique nk'uko itangazo ribivuga. Iyi mirwano yakozwe mu rwego rwo gusubiza icyo yavuze ko ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byakozwe n'igisirikare cya Amerika. IRGC yakomeje iburira ko mu gihe cyose iterabwoba kuri Iran nizo bisi ibikorwa bitemewe n'amategeko bibi by'ingabo za Amerika bizaba bigikomeje ubukangurambaga ngubwo bwo kurwanya Amerika buzakomeza. Yasabye kandi ko icyo bise kwivanga kwa Amerika ku nyungu za Iran gihagarikwa byako kanya. Subwa mbere si n'ubwa kabiri ikigo cy'indege cya Wafak al-Saliti kigabweho ibitero. Iki kigo cyagiye kibasirwa inshuro nyinshi mu mezi ashize. Ntabwo ari ikigo gisanzwe cya gisirikare oya, ahubwo nimwe mu birindiro by'indege by'ingenzi cyane byo muri Yorodaniya. Kikaba na kimwe mu birindiro by'ingenzi cya leta zimwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Mu ntangiriro za Kamena ibirindiro byagabweho igitero cya misile cya Iran bivugwa ko cyahitanye abasirikari 3 ba Amerika. Ibi bikaba bishimangira akamaro k'ibyo birindiro muri intambara yo kurwanya Iran. Iki kigo giherereye mu burasirazuba bwa Yorodaniya hafi y'umupaka wa Iraq na Arabiya Sawudite. Gitanga kandi uburyo bwo kugera kuri Iraq, Syria no mu burasirazuba bwa Hagati bwagutse. Uwo mwanya kandi w'ingenzi utuma haba ahantu heza ho gutangira ibikorwa byo kugenzura, gukusanya amakuru no kurwana. Izi nyubako zikomeye cyane zicumbikira abakozi ba US Airbase cyangwa se ingabo za leta zunze Amerika zigwana mu kirere. Ingabo zishyize hamwe n'indege z'intambara zigezweho harimo n'indege z'intambara za F-35 Lightning Falcon, indege zikorera muri cya cyerekezo cya leta ya Yorodaniya. Byavuzwe kandi ko izi ndege zishyigikirwa na za drone zo mu bwoko bwa MQ-9 Reaper kandi hakaba hariho n'uburyo bukomeye cyane bw'imikorere bigatuma kiba kimwe mu bihuriro rikomeye cyane n'ibikorwa byo gukusanya amakuru no guteza ibitero mu hantu hashaka kugaba ibitero. Mu myaka myinshi ishize ikigo cy'indege cya Ali Azrak cyangwa se Mufwak cyagize uruhare runini muri Operation Inherent Resolve, gahunda yayobowe na Amerika yo kurwanya ICC
ikora kandi nk'ikigo cy'ingenzi cy'ibikoresho nshyigikira ishyirwaho ry'ingabo, kongera ibikoresho byo mu kirere ndetse no gutanga amazutu mu ndege mu kirere. Bikavugwa yuko rero iki ngiki ari igikorwa cy'ingenzi cyane kishyirwamwo imbaraga n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uba kuri iki kigo kimwe, ingabo zishyizwe hamwe zishobora kwerekana ingufu za gisirikare muri Iraq, Syria no muri Burasirazuba bwo hagati mu masaha make. Niyo mpamvu buri misile irasa yerekeza kuri Iraq ifite akamaro karenze imipaka gusa ya Yorodaniya ndetse n'ahandi. Si igitero gusa ku birindiro bya gisirikare, ahubwo ni igitero kitaziguye kuri imwe mu mitungo ihambaye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere, nko kurasa kuri Pentagon ubwayo no kuyibwira uti attention undi munsi ntimukatumenyere. Bitabaye abakinnyi Irani babwiye CENTCOM cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Burasirazuba bwo hagati. Mu gutungura Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero, igisirikare cya Iran cyagabye igitero gitunguranye kuri izo ngabo za Amerika zo muri Yorodaniya mu buryo bukomeye cyane, maze cyica ngo abasirikare batari bake, gusa Amerika itangaza ko ari 3 gusa bahaguye. Nk'uko igisirikare cya Amerika kibitangaza, umutwe w'ingabo z'impinduramatwara za IRGC wakoresheje amayeri urasa ibisasu byinshi bya misile ballistic ku ngabo z'abanyamerika zari muri Yorodaniya, ariko basa nkaho bari biteze ko igitero gishobora kuba cyahagaritswe, ariko bikaba bigaragaza neza cyane ko igitero ahubwo kitahagaritswe gikomeje gushyirwamo akabaraga. Amerika yakomeje kwibasirwa nubwo bumvaga yuko ari ngombwa guhagarika ibi bitero, cyangwa se kuva naho ibitero bikomeye byari bikomeje kwibasira Uburasirazuba bwo hagati, bikaba bikomeje kwerekanwa yuko biri gutungurana cyane ku rwego rutangaje. Ubuyobozi bukuru bwavuze ko igitero gitunguranye kandi ko ibisasu bya misile bitigeze ngo bigera ku ntego zabyo. Ni Amerika yatangaje ngo nta byangiritse cyangwa se bakomeretse benshi bigeze bagaragara, ariko nyine nawe koresha ubwenge bwawe. Ubuyobozi bukuru bwa Amerika CENTCOM bwavuze mu nyandiko kuri X ko igitero cya Irani cyabaye saa 11:55 z'umugoroba, kandi CENTCOM yavuze ko ingabo za Amerika zikomeje kuba maso kandi ziteguye neza guhita zikoresha imbaraga zabo za gisirikari bahangana n'umwanzi muri icyo gice cy'Uburasirazuba hagati. Muri make Iran igomba kwishyura kwirengera ibyo irimo gukora yataka ku ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara ngo Iran ntabwo ikiri yonyine da. Iran ifitiye abafatanyabikorwa bayo bagomba kubafasha muri iki gikorwa cy'intambara, babaha ndetse n'ibikoresho umusada w'ingenzi cyane. Iran ngo ntabwo irimo gupfusha icyo twakwita ubusa, ntabwo igisirikare cya Iran ntabwo amahirwe kirimo kuyabona kiri kuyapfusha ubusa, bwo kiri kuyakoresha. Nubwo diplomasi ikomeje kugorana, Tehran isanzwe ikomeye mu gisirikari kandi ikomeza n'iki gisirikari. Ubushinwa bushobora ngo gufasha kugira ibyo bageraho. Nk'uko raporo ya Reuters ibivuga, Tehran yitezwe kwakira amagana cyangwa se bikoresha amagana bya misile zo mu kirere zakorewe mu gihugu cy'Ubushinwa mu byumweru bike biri imbere. Izo misile zageze muri Tehran. Kimwe mu byaguzwe cyane n'igisirikari kuva aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye igitero ifatanije na Isirayeli. Irani yasanze ibikoresho byabo cyangwa se misile zabo bakoze zonyine zitabasha guhangamura ababanzi, itumiza izindi muri Leta y'Ubushinwa. Niba amasezerano arangiye nk'uko byatangajwe, ashobora kongera cyane ubushobozi bwa Iran bwo kurinda ibirindiro za gisirikari ahantu hagenewe za misile n'ibikorwa remezo by'ingenzi mu kurwanya indege n'indege zijya pilote za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None se nuhe mu z'ukuri Iran iguraho ibikoresho? N'Uburusiya n'Ubushinwa. Ibi bigaragaza iki ku mubano wa gisirikari uri kwiyongera hagati ya Beijing na Tehran? Nibazo wakibaza. Tubivugeho. Mu mezi menshi ingabo Iran zirwanira mu kirere ziri gukoresha imbaraga zihariye zabo bangana n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butaboroheye. Intambara hagati y'Isirayeli ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barwana na Iran yagaragaje intege nke mu miterere y'ingabo zo mu kirere za Iran, kuko izi ndege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibasiraga ibirindiro bitandukanye byo muri Iran kandi zikagera nko ku ntego zazo. Ibikoresho bya gisirikari, ibikorwa remezo bya misile n'ibikoresho by'ingenzi byagabweho ibitero n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isirayeli bigaragaza ko bigoye kurinda intego za Iran ku buryo buhamye, bazirinda indege, intwaro ziyobowe neza ndetse na za drone. Nubwo hari intambara idakomeye yo guhagarika imirwano, uvuga ngo nyine nkubiri yo muri diplomasi,
hari umwuka mubi ukomeje kuba mwinshi cyane, kandi igitero cya Iran ku birindiro by'abanyamerika gishobora kongera uburemere bw'intambara cyangwa se intambara mu karere kose. Perezida wa Amerika Donald Trump yamaze gutanga umuburo ko ibitero bya gisirikari bishobora kongera kugabanywa mu gihe ibiganiro byananiranye. Abisobanura neza ko Iran idashobora gusiga ikirere cyayo mu kaga. Aho niho rero aya masezerano y'Ubushinwa agaragara, nk'uko amakuru atatu aturuka ku masezerano yaganiriwe na leta y'Ubushinwa na Iran. Reuters ikaza kubivuga. Iran yasinye amasezerano afite agaciro ka miliyoni 60 kugeza kuri 70 z'amadolari yo kugura hagati ya manipards 300 na 400 zakozwe mu Bushinwa, cyangwa se systeme zo kurinda indege zitwarwa n'abantu. Izi ni misile zirasirwa ku butaka zijya mu kirere, zigenewe gutwarwa ndetse no gukoreshwa n'umusirikare umwe cyangwa se yenda itsinda rito ry'abasirikari. Bitandukanye na batterie nini za misile ziguma ahantu hazwi, izi mbunda zikarasa ahantu nyine hagenewe cyangwa se zikarasirwa ahantu hagenwe. Ibingibi byo bishobora kwimurwa vuba kandi bigahishwa byoroshye, kandi bigashyirwa ahantu hagenwe cyangwa se ahantu hariho hose. Ibyo bituma rero bigira akamaro cyane mu kurwanya indege zitagira abapilote, kajugujugu, indege ziguruka hafi y'ibirindiro zose bya Iran. Izi manipards bari kugura mu gihugu cy'Ubushinwa ngo zizazana agaciro gakomeye. Biro byatangajwe birimo systeme ebyiri zo mu Bushinwa, KW-12 na FN-16, zombi zikoresha ubushobozi bwa infrared kugira ngo zifatanye n'uburyo bwo kurwanya indege ndetse na drone. Abasesenguzi ba gisirikari bavuga ko izi ntwaro atari zo misile zo mu kirere zigezweho cyane mu Bushinwa, ariko ngo zacyafite ubushobozi bwo gukora cyane mu rwego rwo kwirwanaho ukurikije kurinda ibirindiro bya gisirikari, ahantu haterwa ibisasu bya misili, ibikorwa remezo by'ingufu ndetse n'ibindi bikoresho by'ingenzi. Reuters ivuga ko aya masezerano yashyizweho umukono na Zhangcheng Bosheng International Investment, umuhuza ukorera muri Hong Kong hagati ya Iran n'ikigo cy'ubucuruzi cy'Abashinwa, ariko Ubushinwa bwahakanye byimazeyo iyo raporo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Beijing yanze ibyo bivugwa ko nta shingiro bifite, yongera gushimangira ko icyo Ubushinwa bugamije ari uguteza imbere amahoro no kurangiza amakimbirane. Ntabwo Ubushinwa bwigeze bugaragaza neza ko buri mu ntambara bweruye, ariko hari amakuru yashyizwe anavuga ko hari n'ibindi bikoresho byigeze kugera muri Iran. Isosiyete yavuzwe ntiyahise igira icyo kuri iyi raporo. Rero muri kino gihe nubwo Reuters ivuga ko hari amakuru menshi bafite yuko ari ibikoresho byo guturuka Beijing biza muri Iran, Tehran, ngo ntabwo biremezwa n'uruhande nyir'ubwite rwa China urwemereye ko hari ibikoresho bagiye kugurisha Iran. Ariko se wowe uri Bushinwa wabyemera? Ngo ubundi bikumarira iki kubyemera? Muri gukorana kari mufitanye deal, kandi deal yagenze neza ko biba ari amahoro. Kuko rero niko bimeze n'ubu ngubu hagati ya Iran ndetse na China, harimo ufatanye ugomba kuzana ibyo kurituza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. BIBI ngo yarucitse da urupfu, byagomba kumurangirana ayishwe iyo urugendo rwe rwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruza gutangazwa, bakavuga yuko agurutse muri Israel yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uti gute rero? Ni byakomeje gutungura abantu benshi. Urugendo rwa Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu Washington rwari rudasanzwe, mu gihe hari ubwoba bwinshi bw'uko Iran ishobora kwibasira abayobozi bakuru ba Israel bakivuganwa. Netanyahu yavuye muri Israel bucece mu gikorwa cy'umutekano udasanzwe, ava ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'igihugu maze ahaguruka ku kibuga cy'indege cya gisirikare none mu buryo raporo zivuga ko ari ukwirinda igitero cya misile cyangwa se ndege za pilote za Iran. Muri make Minisitiri wa Israel Minisitiri w'Intebe yahagurutse muri Israel azikaragurukira ku kibuga mpuzamahanga cy'indege muri Israel cya gisivile. Akigezeho bati ibintu byahindutse. Wapi? Ntabwo ururira ahangaha, ahubwo jya guhagurukira ku kigo cya Ben Gurion cya gisirikari, ariho ufatira rutemikirere ugende urinda umutekano mu buryo bwuzuye. Abaye umugabo arakatada ajya guhagurukira ku kibuga cya gisirikari. Nkuko urubuga rwa N12 rubitangaza, abayobozi b'umutekano batanze inama yuko kugenda kwa Netanyahu
kwagirwa ibanga rikomeye nyuma y'uko ubutasi bugaragaje ko Irani irimo kongera imbaraga mu kwibasira abayobozi ba Isirayeli. Ntago bakirya ngo baryame basinziriye. Aho kuva ku kibuga cy'indege cya Ben Gurion, nanone minisitiri w'intebe yahise yinjira nanone mu ndege ya leta yitwa Wing of Zion ku kibuga cy'indege cya Nevatim. Isaha ye yo guhaguruka yafatiriwe yabujijwe kumenyekana kuri rubanda, kandi kwemeza ko azagenda byaje nyuma y'uko indege yari imaze kugera mu kirere. Muri make urugendo rwa Netanyahu rwamenyekanye ruko indege igeze mu kirere. Netanyahu yanaciye muri humye ibinyamakuru, agenda nta kinyamakuru na kimwe kibivuze, nta bisobanuro byemeye byatanzwe kuri kino gikorwa. Iminota mike mbere yo kugenda, Netanyahu yari yasohoye cyakoze itangazo rya video rivuga ko Irani izaba ariyo izashyirwa imbere mu biganiro bye na Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe wavuze ati tuzaganira, tuzavuga kuri ibingibi, atari icyo tuzaganiraho cyane ni Irani. Irani izaba iri ku isonga mu bo tuzaganiraho. Video ariko yasohowe umugabo yakarenze yagiye kare atakibarizwa mu gihugu cya Isirayeli. Muri make urugendo rwari rwatangiye babona gusohora iyo video. Urumva ubwoba bwose yari afite bwari ubwuko ashobora kwitupagura ngari kuvuga ngari kugira amagambo akorana n'itangazamakuru. Irani yarangije kumenya gahunda y'uburyo iramwivugana, indege bakayimanantura. Rero ahitamo kugenda mu buryo bwa bucece mu ibanga. Umva icyo yavuze rero, yavuze ngo iki: ku muhuro nge nzahura na Trump, uzaba ari umuhuro wanjye wa munane tuzaduhuye nge na Trump ari perezida watowe, cyane cyane kuri manda ya kabiri. Rero ni inshuro nyinshi kurusha undi muyobozi ari wese twigeze duhura. Birashimishije kandi ni byiciro cyinshi, ku buryo rero buhambaye nkanjye minisitiri w'intebe, mu gihe cyose twagiye duhura mu bikomeye, twakoze akazi kadasanzwe kandi n'ubwenge bwinshi. Rero tuzaganira ibibazo bitandukanye kuri gahunda. Mbere na mbere tuzaganira kuri Irani, kandi tuzareba ku ntego zacu zo gutanga umutekano muri kano karere. Ariko kandi nanone tuzagura uburyo bukomeye cyane bw'uruziga rutuzengurutse. Nje nifuza cyane ko tuzagira ku ntego zacu, tukizeza umutekano, tugakomeza imbaraga, kandi tukagira ejo hazaza ameze neza kuri leta ya Isirayeli. Ariko hari indi misiyo nanone, ni ukureba guha icyubahiro abavandimwe bacu, inshuti zacu, by'umwihariko inshuti za Isirayeli. Lindsey Graham tumuha icyubahiro kubwo kuba yaremeye kuba inshuti zacu mu gihe cyose yari ariho. Rero ngomba kuzagenda mpagarariye abaturage bose ba Isirayeli, tukajya guha icyubahiro Lindsey Graham. Mu rugendo rwa Netanyahu, ikintu cy'ingenzi cye kimujyanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwari ugushyingura uyu senateri Lindsey Graham, ariko aza guhuriramo na Donald Trump. Birumvikana bwa mbere amashusho agaragaye kuri rezo sosiyo yamugaragaje yahuye na Marco Rubio ndetse na Peter Hegseth, minisitiri w'intambara wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu muhango wo gushyingura uyu mugabo Graham Lindsey wapfuye mu minsi ishize. Ibi rero bikaba bishimangira cyane yuko uyu muhango wo gushyingura Graham wabaye ikirenze umuhango wo gushyingura uba ndetse n'uburyo bwo guhura kw'abanyapolitiki. Umunyapolitiki wese ufite ubucuti na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ufite aho yarahuriye na Graham, bitatindiganije yafashe mu kirere yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birumvikana gushyingura inshuti yabo, ariko no guhura n'abandi banyapolitiki ngo bagira ukuntu biganirira nyine aho ngaho nyuma y'umuhango wo gushyingura, bimeze nyine nk'umuhuro udasanzwe. Aha rero niho Netanyahu yagiriye uruzinduko. Rero Irani ngo ari bazi neza ko ishobora kumwivugana, niyo mpamvu burya ngo babigize ibanga ntibabimenyekanisha, ngo Irani itaza kubimenya bikarangira imwivuganye atari yanagerayo. None intambara igiye kuva muri Sezwa Hagati igenda mu Burayi. Aha, Ikirene yahawe gasopo ngo yanga kumva, none itangiye gutakamba iti rwose tabona ibintu byanyu bikaze mutubabarire. Irani yaba igiye itangiza urugamba rushya rwose kuri Kiev mu ntambara yeruye, igiye kwishyura. Nicyo kibazo benshi bahise bibaza. Raporo itangaje ubu ngubu igaragaza ko Tehran irimo gutekereza cyane ku gitero cya gisirikari kuri Ukraine, igikorwa gishobora guhuza intambara ebyiri zikomeye ku isi, ikaba ikibazo kimwe cya politiki nk'uko bigarukwaho. Tehran ikimara gutangiza ibi bitekerezo, bamwe mu bajyanama ba Ukraine baravuze bati ibintu bigiye kwakomerana. Ubusamirane bwatangiye nyuma y'uko Ukraine irashe ubwato bw'ubucuruzi bwa Iran mu nyanja ya Caspian ku 25 Nyakanga, bagahitana umwe mu basare undi agakomereka. Iki gikorwa cyagaragaje ukwiyongera gukomeye cyane muri iyi ntambara, ndetse biza gusemurwa n'amagambo akurikiweho ya Bwana Zelensky. Nk'uko ikinyamakuru Times of Israel kibivuga,
Yisoma makuru yo muri Irani no mu burengerazuba bw'isi, Irani yatangiye gusuzuma uko yakwitwara ikoresha imbaraga zo za gisirikari kuri Ukraine kugira ngo bibanize Ukraine. Raporo ivuga ko abategetsi ba Iran batekereje kugaba igitero ku cyambu cya Ukraine cyo ku nyanja yirabura Black Sea. Bamwe mu bayobozi babwiye ikinyamakuru Tehran Times ko ikinyamakuru kirimo iki gihugu kirimo gutekereza ku gitero cyo cya missile kigamije korohereza ubutumwa bukomeye bwa politiki hatabayeho gushotora ng'ingabo zihimure ku buryo bukomeye, bagakora nk'agatero gatoya cyane kuri Ukraine kugira ngo aho ubutumwa Ukraine ko bishoboka cyane ko barasa. Ubwo nyine hari ibikorwa bibiri byatekerejwe: kurasa agatero gatoya no kurasisha rwa missile balistique rwa nyarwo ku cyambu cya Odessa, ku cyambu nyine cyo majyepfo ku nyanja yirabura Black Sea, maze bagahana bihanukiriye igihugu cya Ukraine. Ibyo byombi nk'uko raporo ibivuga ngo bishobora kuba byaba icyago gikomeye. Biteganyijwe ko bishobora gusubikwa, ngo iki gahunda ya Iran ishobora gusubikwa bitewe ngo n'imikoranire ya diplomasi hagati ya Tehran na Kiev yaje gutakamba n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi wabyinjiyemo. Bizi Iran ntago ikina, uje gumanika agati wicaye wajya ukamanura ugahagarara. Ukraine yarashe kuri ubwato bwa Iran bazika nk'akantu koroshye, bahise babona uburyo Iran igiye kureyagitinga, buryo igiye gusubiza icyo kibazo. Bahita babona birakomeye cyane, bahita batakambira European Union, bahita batakambira ibihugu by'Uburayi ngo mukore ibishoboka byose mu dutakambire kuri Iran ihagarika ibyo bikorwa igiye kudukorera. Ntabwo twamara kabiri turabazi, kandi baturasa twabasubiza bizahita bihinduka intambara ipanuye. Ukraine nayo igera tabaza iti mukore ibishoboka byose. Kuba iki gihe Ukraine yagiye ikora ibidasanzwe, ivuga yuko rwose badashaka kugirana amakimbirane na Iran, basanga ari gusaba imbabazi. Nk'ikinyamakuru The Times zobezeje kibitangaza, igitero cya Iran kuri Ukraine cyashoboraga kongera cyane imikoranire hagati y'intambara zo mu Burayi n'Iburasirazuba bwo hagati, ikaba intambara imwe yagutse. Ariko ibihugu zira bisa nkaho byahita biteguye kwirwana. Raporo ivuga ko Iran yagiye iha Uburusiya indege ya pilote, mu gihe Uburusiya bivuga ko nabwo bwasangije amakuru y'ubutasi kuri Tehran bakoresheje mu buryo bwa satellite, maze gatuma Tehran igaba ibitera ahantu h'ingenzi cyane kuri Leta Zunze za Amerika mu Burasirazuba bwo hagati. Igitero cyagabwe ku bwato bwa Iran mu nyanja ya Caspian cyavuzwe nk'isano ya hagati itaziguye hagati y'intambara zombi. Gusa Kiev yisi ibona neza ko ikoze ikosa, maze bituma ihaguruka ngo yihanize cyangwa se ihaguruka ngo itakakimbe ikora ibishoboka byose ngo Tehran itaza kubagirira nabi. Gusa Tehran nubwo Iran bivugwa ko bayisabye imbabazi, ntawe akemeza ko Tehran yaje gutuza itaraza kwihorera. Turabazi kuko inshuro nyinshi yakunze kugaragaza neza ubushobozi bwayo mu guhorera igihugu cyabo. Bisa nkaho isaha ku isaha n'ubundi bashobora kuza gukora igikorwa nk'iki bamagana igihugu cya Ukraine, muri make bagiye isomo ngo kitazongera no kugerageza kurasa kuri Iran. Yenda bakarasa mu buryo buciriritse, ariko icyo kurasa cyo ngo benshi ntago biteze ko gishobora kubura, cyangwa se nda gishobora kurangira gutyo kitabaye. Bisa nkaho isaha ku isaha bishoboka cyane ko byaba ikibazo. Gusa ariko Zelensky ngo nawe uriwe wasaba imbabazi, hari icyo yabwiwe n'icyo yeretswe, kandi ngo byagomba kugaragara neza cyane ko bagomba kwihagarika. Ukraine yihutiye gusaba ko habaho uburyo bwa diplomasi buhuza Kiev na Tehran bitewe n'icyabereye mu nyanja Caspian. Ngo Tehran yasabaga indishyi kandi ikaburira ku bitero ku baturage bazagabwaho. Ukraine yashimangiye ko ibyabaye bitari bigambiriwe, ibigaragaza nk'uburyo bukomeye cyane bwo kujijwa bwabayeho, maze ikomeza gusaba yuko intambara itaba hagati ya Iran ndetse na Ukraine ngo bikomeze kuba ikibazo. Ukraine isa nkaho yahinduye uburyo bwo kugenzura ibyangiritse nyuma y'uko Iran ishinje Kiev kugaba igitero ku bwato bw'ubucuruzi bwa Iran mu nyanja ya Caspian, bigatuma Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Andriy Sybiha agirana ikiganiro cyihutirwa na mugenzi wa Iran mu rwego rwo gukumira amakimbirane ya gisirikari, baganira mu buryo bwa diplomasi. Mu gihe cy'ubutumire, Sybiha yashimangiye ko ibikorwa bya gisirikari bya Ukraine bigamije gusa kurinda igihugu ibitero by'Uburusiya, kandi ko bitagamije kwibasira amati y'abasivili cyangwa se ubuzima bw'inzirakarengane. Yanasabye Iran kwirinda ingamba zose ziyongera, ubwo yasabaga Tehran guhagarika inkunga iyo ari yo yose mu gushyigikira ibikorwa ngo bya gisirikare by'Uburusiya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Said Abbas Araghchi we yemeje ko Ukraine
yijeje Irani ko igitero cyagabwe ku bwato bw'ubucuruzi kitari kigambiriwe kandi ko Kiev yari irimo gushaka kwirinda ko hakomeza kwiyongera amakimbirane bazi ko ari ubwato bw'Uburusiya. Ariko asobanuye neza ko Iran ibona ko iki gitero ari cyo cyose cyangwa se igitero cyagabwe ku buryo bukomeye cyane, ariko kitagomba kuzana intambara yeruye hagati y'ibihugu zombi kuko byo bidakwiriye, kandi yiteze ko hazabaho indishyi ku byangiritse byabayeho. Muri make ati nubwo muvuga ko mwarashe mu buryo butari bwitezwe, ibyangiritse mugomba kubyishyura kugira ngo tubabarire. Mutabyishyura namwe murabyumva, ariko Iran urayumva. Ntabwo Iran igenda ngo iheze. Ibyangiritse muri ubwo bwato Ukraine ibyishakemo, ibyishyure Iran, maze ubwo Iran ireke kongera kubarasa cyangwa se ireke kubarasa ngo ibihorera. Bitabaye ibyo ngibyo ndakurahiye umushanago bazamukira. Nawe ariko yabivuze, gusa n'amagambo ya Abbas Araghchi mu rurimi yabyanditsemo, yagize ati was assured by Ukrainian FM cyangwa se Foreign Minister Andriy Sybiha that the attack on Iranian ship was international and Ukraine seeks no escalation. Muri make ati kwizejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Andriy Sybiha ko igitero cyagabwe ku bwato bwa Iran kitegiteganyijwe kandi ntabwo Ukraine yifuzaga kwagura intambara. Iran does not seek escalation either, but made clear an attack on our citizens or interest is unacceptable. There must be restitution for losses. Ati Iran nayo nagishaka kwagura intambara rwose, ariko bisobanuke neza igitero cyose kigabwe ku baturage bacu cyangwa se ku nyungu zacu ntabwo cyemewe, is unacceptable. Hagomba kubaho indishyi kuri ibyo ngibyo byangiritse. Nubwo mwabikoze mutabyiteguye, nubwo byabatunguye, nubwo mutari mwabipanze, icyo kurasa ku baturage bacu no kubangiriza umutungo ntabwo kihanganirwa, mugomba kubyishyura. Niko Bwana Said Abbas Araghchi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran, yatangarije igihugu cya Ukraine ko nubwo bavuga ko batigeze biteganya, indishyi yo nigomba kubura. Ngayo nguko, reka nyiraho dukomeze gutegereza amasaha ari imbere icyatse turamenya byinshi. Kubwe neza, amahoro.